Spatsani siyanibingelela abahlali bethu baseMalahleni. Lona okhulumayo uVuyane, imember ye-100 Spartan. Silana extension 3 ezinambeni, sithe masivuka sahlangana nomlilo omkhulu esingazi ukuthi umlilo ngabe ucalwe yini, but sikhona thina siyi-100 Spartans sihamba naye umnikazi wakhona lana ejardini. Uye namuhla uzositshela ukuthi kahle kahle kenzakaleni sintsweli moshakalele lana ejardini. Time unjani? Khona kunjani boy? Nami ngiyaphila time lami. Ngisacela utshele abahlali bethu ukuthi kenzakaleni ngendawo yakho time. Okay, bahlali ngithi mina igama lami Onekwa kaMawuku. Ndani ekhaya kuseBushbuckridge. Then so ngihlala khona la section 3. Abanye bakubiza ukuthi section 12. So well ngivukile ekseni ngithi ngiyathenga matches. Mangithi ngiyathenga matches mangibuya endlini kwakhe ngiyacabanga istove lesi bengislidile yiso lesenzele damage. Mangisuka esitolo bona ikhaya lami sekugcwele ngabantu ndani sebahlulekile ukucisha lo mlilo kokhona ngalendlela kungakhona. So bahlali ninonke bahlali bale Witbank angazi ukuthi ngiyanceda ngani ngalendlela kungakhona ngokuthi vele angisanamuzi anginani yonke into yami iphelele khona la emlilweni noma konke kushile anginalutho njengoba nginje angazi ukuthi namhla ngiyolalaphi makunje. Hayi mphakathi waseMalahleni, itime liyakhala mphakathi, belisacela usizo wonke umuntu ongabe uyakhona ukufaka isandla. Ungumuntu omdala okusebenza kasasebenzi sekahlele ekhaya, yilo ikhaya lakhe lokugcina leli bekanalo leli namuhla elivuke lasha. Besacela mhlali wethu nabomasipala if bayakhona babuye bazolekelela umuntu omdala. Siyacela cause vele umoshakalelwe amaphepha wakhe, ama-ID na imisebenzi, lamaphepha omsebenzi amoshakalile, nayo indawo ishile yaphela. So besacela mphakathi nawe masipala mawungabona yona le video le, besingacela uphinde ubuye uzonceda umuntu omdala. Siyabonga si-100 Spartans khona lana eWitbank eMalahleni. Sinithanda nonke emakhaya. Phakathi wasezinambeni kukhona futhi okunye okushodayo time okumhlukumeza kakhulu sinzwele aphinde amoshakalele. Time ngiyezwa manje kunalento ekuhlukumeza kakhulu eyenzakalile ongayitholisisi ukuthi kahle kahle kenzakalani. Sicela uchazise time ukuthi kahle kahle kenzakalani. Lokhu zokuchaza bahlali baseMalahleni yebo ngiyavuma ngishela mara ngiyacabanga mhlawumbe maybe kwistina i-RDP bekumele kushe kangcono nyana. I-RDP ngiyayibhalisa, i-RDP bathi i-RDP yami yaphuma ngase-2 by 2. Well bathi mina ngiyilandelele kuba nzima ukuthi ngiyosuka la kini bathi ngiyolandelela umuntu bathi une-stand number sami ngithi-ke ngithi la kusekhala lami akusekhala lapho. Umasipala uye kumele kube yena lo bekumele alungise izindaba zakhe. Le-RDP yize straight la kimi mawuthola ukuthi kuyami azange sayilandelela indaba ye-RDP mara kwamanje bengicela ukuthi babakhona abangenzele i-RDP nami suke ngikhuphile into engicelayo kumasipala. Okay time ngamanye amagama time kahle kahle wena uthi uke une-RDP kahle kahle ne-RDP oke wayibhalisa time. Njengoba ubhalisa i-RDP yakho yaphuma time and i-RDP yakho mayiphuma time iphume ngegama lomunye umuntu but isebenze inama-details wakho. So manje time how far uyilandelela le ndaba leyo time la, because le ndaba leyo indaba isho enkulu leyo, because kusho khona ukuthi baningi abantu abahlala ezindlini zabanye abantu la ngaphandle kahle kahle.
Kule ndaba eyikhulumayo azange sayilandelela because why ngingakalandeleli kuzima ukuthi ngiyosukela lo munye umuntu ahleli emzini wakhe ngitshela ukuthi umuzi wakhe ngifika mina ngithi indoda la akusikhala lapho sikhalami vele lokhu noma ubani angalo umasipala lokhu kumele asebenze indaba zakhe athi ndande athi biyakusini yakazibani bani ndani nina chitani zinifunela yeni into la uzani bani uzobuya azohlala manje mina ngisele amandla ukuthi ngayilandelela ngokuthi vele ngiyazibona ukuthi anamandla ukuthi ngayihlala emuva toti well ngitshela ukuthi bazongicabangela kudala ngihlala bakhela bami bayakhile banikeza ima-RDP masi i-RDP la asuka kahle le ngafika ngapha adabula bayecayenza ingazi ukuthi njani la kimi ngisenjani Thama bese labantu laba bahlala kule RDP leyo kuye yakho bona uke wakhuluma nabo or awukaze wahlangana nabo azange ngiyehlangana nabo azange ngiyekile. Okay, wena just umasipala uthize makakhe uthi indawo yakhe iphumile ise-11 kuhlala abanye abantu nawe wasala vele wasala wayema thema. Indaba enkulu leyo, indaba enkulu. UThama udinga usizo and isizo uThama alidingayo elikhulu kakhulu because indawo uThama unayo umasipala wamnika indawo okuyi-RDP. Net ngokuthi manje kunezinto eziningi ezenzakalayo lana emphakathini wethu esingazazi. I-RDP yakaThama iphumile ikhona 11 ngase-2x2 but i-RDP yakaThama akuhlali yena, hlala omunye umuntu but ibhaliswe ngani ngezinto zakaThama. Masipala wethu usacela uphinde ubuye uzolungisa indaba kaMdala lana because uMdala kumanje sekawumuntu ohluphekile abantwana namuhla sazi ukuthi bazoshalaphi, izinto zakhe amaphepha wakhe emisebenzi amoshekile vele umoshakalele uThama. Masipala besacela uvele uzolungisa indaba yomuntu omdala la, ngeke kukhale abantwana kuphinde kukhale abantu abadala ngani futhi. Masipala besacela nivele ngizobheka ukuthi yenzakalani emphakathini wethu. Sanithanda nonke 3 2 1 action 100% senibingelela again bahlali bethu basezinambeni. Sithe nama sesibhizi lana kaMdala kwabuya ama-ideas athi ukhona umfona ukhona obusy for umphakathi wakhona ngapha extension 12 ne11 esimaziyo okwazi ukumova umphakathi mawunenkinga. Sesimlande namuhla abuya azosikhulumela azokwazi ukubeka idaba lakhe naye afila ngalo ipain for into eyenzekalile for u-uncle. Khotmani unjani? Ngiyaphila Khotmani. Isipatheni lesisilana namuhla, isipatheni sithizelana namuhla sizozwa kuwe Khotmani ukuthi njengenkinga eyenzakalile ku-uncle njengoba kuwe okwazi ukumova ukuzwa ama-issues obahlali balana ezinambeni. Sithi namuhla sikulande sizozwa ukuthi Khotmani uthini ngale ndaba eyenzakalile for u-uncle namuhla. Ngiyabonga mfowethu, ngicela ukuvuswa manje futhi ngivuswa abafowethu labayakhala ukuthi sisize yabona futhi mkhulu. So we decided no asize sizobona i-issue ya-uncle masifika lana sithola ukuthi uncle ushayelwe vele. So last time we came across such incident mara yona bengashanga but besisiza abantu bebabhema. So we decided no while sakhela laba abantu laba sibanikeza ne-donation we can use the same system sidonethele uMdala and then i-community la ibuyisize la ibuthe abakhona ukudonate bangakhona ukudonate. Mawunezenko ungaliletha, mawunesitini ungaliletha, mawunesamini ungaliletha, anything onayo ungayiletha, mawunemali ungaliletha, bazothola izindlela zokuthi ba-communicate nawe sikwazi ukusiza uMdala kuphela. Ileyo kuphela futhi mkhulu. Rakethi ngiyezwa uncle yakhala ukuthi nezinto zakhe zimoshakalile, ungakhona uku-identify ukuthi ngabe kuyini izinto uncle azidinga kakhulu ezingakhona ukumnceda kwamanje njengoba indawo yakhe imoshakalele. So lezi athi zimoshekile yazidingayo kakhulu. Okay, ngiyabonga futhi mkhulu. U-uncle kakhulu ulahlekelwe ama-documents wakhe njengama-ID nama-ID wakhe ashile, paperwork nama-paperwork ani-RDP yangale extension 11. So kosele si-housing so check ukuthi vele i-RDP yaka-uncle ikhona lapha i-housing and then from there sizame ukuthi sim-organizele ukuthi abuyele kulelo khunjeni kule RDP yakhe lengale and then nama-furniture ashile, ama-fridge, kudla nje akasela neso uncle manje sikasele nathi i-community ukuthi simsize. Siyakuzwa wena bhuti omdala, siyakuzwa Khotmani. Phakathi singajabula kakhulu enibuyeni nani nifakeni isandla nincedeni uMdala, indawo yakhe ishile kumanje sikhuluma sona indawo yokuhlala akanayo but umphakathi njengoba kumuntu okwazi ukuphila nomphakathi, umphakathi uthe uzomncenyisa lethi asazi ukuthi umphakathi uzomnceda thili nini since indawo yakhe imoshakalile.
Besacela mphakathi nganovela onawo wena okwaziyo ukufaka isandla, besacela lokho nawo ungakubeka etafuleni ukuthi umuntu omdala akwazi ukubuyela endaweni yakhe naye. Siyabonga abahlali, siyabonga nawe Putwale. Athi nokunye usafuna ukukusho futhi. Yeah man, before ngiyivala man, besacela wonke ama-guerrilla, wonke amasoja, wonke ama-comrade, wonke abafowethu abahlala khona la level. Izani bafethu ngobuningi benu sizosiza umdala. Kusasa lento izalenzeka ekhayeni. So ngicela siveleni ngobuningi bethu sizosiza umdala. Ngiyabonga bhuti. Okay, siyabonga, siyi-100 Spartans. Let them salute.